situation aduga hana gi sim se en biren phung wa from on the other hand manipur gi adu malenga ko polo government am lak taba aduga dissolve ta honing haiba adugumba usam ta thong ndaba BJP gi MLA ne amana haiba ahum je pun na tusilaga da ozagi ba kari ming lem thabi ko ye ji lai ba government amma mayam na pami na mayam gi wakhalon ji kanna ya laina rak pase masi ga yo ina na BJP gi lusing majing center da satlaga moina takna rubai wa ko mamale ada sumaina le ko matam sida ko gi manipur gi oiba ko gi miyam gi mandate hai tai ko miyam gi oiba mihut silaga ko gi na koina le nga ro hai da na sei manga ko na sinagi ba adumba government tu adu kanu toroga ko muthalaga koina PR ma thamjale Haiba president rule hamaba matungda koina suspended animation si koi chahi thatam ama mu mapung bha re mo another thatam ama mu changlo le ri hojik se sina mu mapung pharagal anauba keno ama government ama sem na magi amukana people gi mandate no si hai taragadi handaki thatam chima samdo ba matungda di am tension gi ba ko gi 27 gi ahoba sarup that may be in the month of February, March, the national elections pangthoni hai jata. Aduna 27 gi February, March the pangthoka the elections gi mangoi na government ama semba hai base. Masi magic number ama lairiba. Mukoi masing chuna lairiba BJP na tauge haraga dirum. Tauge aba adumba kenu mani thabak amani. Ado center gi lusing masing chu Manipur da BJP lenga ama lehenba hai base. Social pamongani hai base mai hazabani aduna thuba matamda popular over government ama haidi miyamni over government ama semakani hai base mai am thajara nei bani ai samaki opinion da haijaba taragadi mamang musum haijara dum lai ai central government na ta hekta ko gi manipur gi keno se government se semakani hai base ai thajade na ai thamjabani ada sometimes kana ko MLA kharana ko yadang laiba na bembri tangta mga mawagi manunda ko gi government se situation na to kani store to ni haibagi wafam amma thamgiba lai adu hoji laiba wafam di kariana la center gi lusing singna ko gi manipur da government amma semba pamdre hoji hana gi laiba government se semba pamde aduna ko gi dissolve to ga assembly se dissolve to ga fresh mandate election ma sunpoi na to ba pamangani haiba simasu pami haibagi opinion mala pasi su yam khaningai oiba wapom mani haita agency people na ko gi miyam sina husle ba ko gi lusing ba singse masida thamba thajaba chi ai di samna sama daitre haina ai haijani maram di kai no hakana Manipur ya so chaw thoba irang adagi koina waraba kolaba hoji lambi thong yairo economy education hiram khuli makta sothara bai khogi manipur gi phibam se masida kitang phagata na mo khogi role responsibility kaim ta logi jaba ada miyam gi awaba mo se yeng duna ekhogi makhoi oi ba chokki kolaga leibagi mo mo relation gi miyam aduna sigi bayam ji yenga khana da ai kogi dissolve toga assembly se dissolve toga no go first election nama toga maduda miyam gi mandate se lawo miyam kari pami hadu ye ga dugi ano go government musyam bado matun de he na ko miyam jini he pami pangal kani so da aduna ile go wapom de tension jar da oibe aba miyam ma leiba political da sina full stop ne ha sima leita wa haida political gi keno city ahoma mayam ma lai gadalina madu hujik central government na ware mo lawraga BJP leadership da ware mo lawraga mo ko di tabaktu thuna to ba habadima yam tangai ko dum lai ni adu masida mo ko na tauge haibasi adu pangtho ko ngani adu pangtho rakani adu ga masida ko di laiba ko lam chiki MLA sina to do na mo ko da influential ba no to mo ko de pressure to bom bagi ko de thongna do ko yi do na tawi ana matam kriya batali do hujumaki da tu bada government semakani haibis de ai ki mai kai de su ai thajab